thuba livakile sikhashanye intokazi ishayela imoto sesikhumbuzo leJudiya yathi mayifika la endleleni ithi yathi ngiyangena esonweni ngifuna ukubona ukuthi yini hlalisa ngaka kuphuma imali engaka ithi ngibona ubaba ufaka isigqoko ethi inkosi ibusisa naqaqamba nagibela imona buyenza yiloko benengilandile washo ukukhuluma nabantu abesibili Sadyanu yilo oyifuna ushebo yakho sekayikhona wathi nomfowethu waduka nizolahlekele ndawanya kwabe kwafika abantu nedumbe ethu enawe ekibisile bathi ushebo uzivusa ayikhona into waduka lona egula eseneminyaka esithupha duka uthi bathini niyakubathi hayi bamqopha nje soba umuntu iyathi inyanga ezulayi ngizakufuna insuku eziwu7 ngoba ediza uya naye uyaphila nikhona nkosini yabuya inyanga ezulu yabona ngabantu bonke ihamba emini yahlala igqokefika lapha embambeni isandla ngoba isengumkhosi ukhuleka yena babuka abantu lokukulu iphenya kangaka umbambe uhamba ngenyawo ufike emarobotini uhamba naye waqonda lapho dadewabo azakhona beqeda ukusebenza wafike wamisa lapha wathi mani lapho uzoqhamuka wathi bekanti bathewona ngane wathi baba athuki beJudiya wathi baba wathi uphumfolela wathi nangu wathi ambambe nesandla ngasakwazi uyihambela ngoba lapha kuya khona athe ngasakwazi ukuhamba besihamba ngomoya Yonke manje kuhlanganisa igama yeke thile mana sethu kuhlanya ngengubo esimhlophe wona ungegqoka ngambiza uthubani wasembamba uyamesaba akasakwazi ukukhuluma njengabantu yashashada umkhosi wamlayise emotweni waye naye ekhaya wathi mama nangu ukhuleka nathi lona kusiye wayemntu ukhuleka lona semfishane wamfana wathi mfowethu ngizakuvalela lapha endlini ukuze bangakuthathi kanti zomesaba wasinqoza zathola wathi ngiyitholile into iyaphila kodinga imkhovu ningangisa nethembe ukuba ayezile umuntu iyathi inyanga yezulu letheni lapha sasathi dijima naye sawufika ebutheni sathe masifika lapho yase uyabekwa yathi khuluma wathi shosha yathi wamthinta sobathi ungaliyeki lolimi ukuze abantu bazi ukuthi umkhovu usakwazi umsebenza kuwo wathi yebo ngiyawazi ulapha ngaphesheya eMandlangala entabeni zaseKibisila wesethu ekulungile kodwa manje khuluma njengabantu ikhuluye wathi simanga sinye yathi insizwa seyishumela sabadalini kwayinkosi kayaza mina sekezanini ethu inyanya ushela ubongesaba yodwa la ekhaya ubongesaba ukuhamba phambili ungajutshwanga ukuhamba phambili nokuhlala nje phambili ungajutshwanga khala bangahlala ngoba umlilo oza lapha ngaphambili uzokushisa wena ungabashise kwathiwa bahlala usayibona sokhuluma izinto ongazazi noma ingane noma indoda noma uyini nje kodwa mawuthi siyaqala ube ngane ingane esiza kodwa mawukhuluma uzazi wahlala phambi kwabantu abadala ungani kwakhe Golilelanga kuyahamba kuyontangakazi isitsha George Mfomese undunakazi wathi masetha lapha siyaphatha maseleni kuyacaca izulumile ugebhukile lapha yangu kanti omunye umama ongagqokanga ngokumhlophe uthathe igeja lakhe wayezozinto ezizokwetha lezintsha wasenza lo mama sekamile lapha yangu zathi mayifike lapha
Sam. Well, Mama Sam, what you want to do? What you want? What you want to say? What you must do in Ghana? Utala Madonna can feel a man. What is so much like the hammer of the Kodina Confana? When I was a woman, I built in an auto of Panalapo, who parameters nugget gross. What a one was a Fayana. Yes, I couldn't go ya. We are one of the carrier going to go after we packed. Who said my proof of go to body? So two. About in the capital of it. Who finally see John? You're putting a letter of it. Why Param Savati? There means a put his Jazama. What's a more what he looked at? What I want in a full letter of said. Give Popular Sabbath, he bought a mama. They have a party. We have it's in a mama. I'm getting out of the car. I was in a car. Not even 7 years. I will have it as I was for Puma. Yes, Mushunya is but you say, sir, what do I feel? What do I don't speak? Better than we are you don't have a but I never to figure out 2 years. Now, Parliament, what happened? I will say, John. Deuteronomy 30%. Nippon was doing. Amen. Food.
ngapha ngalokho ngiyabuyala nami ngiyabuyala namhlanje thanda uJehova uhamba ngezindlela zakhe Bantwana bathi ngiyabuyela namhlanje ngokuyilela noma uyinyathelo ngentana yokuthi uzwelento ukuthi khona umuntu oshayisa nemoto beyond phezulu ikolile ngaka angalimali ndawo kusuka nathi ithamba kodwa angalimala yini lo inkonkosi sekanje ngithulisa Ela safike uzobuya dibadala kuphi ngoba nasifike ungazobuya wathiyeza sithi nami sithomane khona lapho sokukhoma wathi hamba lapha kwakhamba imbongolo yakhala yakhuma phambi kwakhe inyanga yezulu yakhuma imbongolo wathi nisane na imoto ngoba nasisilwana siyakhuluma yathi ikhuluma imoto yathula ngibheka yaminyanga yezulu yathi le mbongolo iyakhala ithubikazi wayo uyifuya yona yodwa ayinayo inkosikazi itela ushembe nale ndoda naye thatha inkosikazi wayo izohlala njengayo 1988 ngoJuni bangifakazela wathi amafika wafika umnikazi wayefaka amabhuzi wafika wathi hawu baba kunjani yathi le yamizi ikhona ezinye imbongolo wasethi thethele umntanami ingaba iyoshona le yambo wasethi hayi usevumile yasingabashiya iyoshona lena ubani okhuluma nelwane igama lakhe ubani mawusothi ngelebezi akusaba ngokuthi ubani bamethele igama ubani qaphela mawungane njalo kuba ingane ungathi ingane wesifuba badala ngokuzathi umdala wethu bese phambanisa izinto kufana nanesizwe ezinhle zakithi uyabona ikhili emnandi umshado lapha kithi kuphela sekhokoyina kwathi ke ngesaba yinye sekushada ingane engathi ugana yini kube lula nje ukushaya umshado lapha lezi ngane zazombili izokwenza akwazi lo wesimame akwazi lo wesilisa wathi nebekhala le WhatsApp kalayikho laphela WhatsApp yokuthikathiza kancane hayi ushayi abantu bakwazi ukuthi phela ukhulule nami ngikhulu bese yakubuka uyeba wona hayi ngoba ushayi Yemawa. uJehova uThixo wabenzela izingubo ngezikhumba wabeselidwaba namapheshu wabagqokisa wathi uJehova uThixo phela wada unjengathi ekwazi okulungileyo nokungalungile hlala phansi sasa sikubhinqa bheshi ngoba ubonekela itheliye ikhetha mntanami uma ugabe umakoto ufaka ingubo ephephukayo nayo uzawuphephuka maya funa uzotha la sothe uyathanda mina ukusondela eNazaretha ngenyanga isithembu wayidibana futhi umuphi uhlobo lwesithembu
ngaqalile belilelana bathi uzwe ngathi bathi ey'ndaweni zakwethu angazi kulamazi uJesu wezekibele imbongolo bayidlalela okhaphethe nembongolo nayo namasudu konke yenza naye yetha kwahalalisa Yesu imbongolo sekuJesu akekho ethulile yena imbongolo hawu mina lo ebemhalalisela ngishuthi babemhalaselile babeyasela Jesu laphela ke mesefile Jesu kuzoba njengokuqala nikhona inkosi amen yaphila simangele yahamba yasimbathe isithambalo namazimbethe namanje ayinagama mthako uJesu ayifunga yaphela ayithele ngo50 ngoba yasipha ngalelanga yaziba mana zalama xesha inkosi lenkosi wathi unyazo lokholwa sezulu ufike isilo siseyizinyana sesiyaxoxa nosobabili uyisinyana hayi uze phakathi ukuthi wogela ukuba ingalithi ongayazi akephuzwa loyo uyasiphazamisa apha amaphoyisa amsuse lapha wathi mase sasesihamba wafika ukuza lokuza wathi ngesezulwini hamba ngawabili kweyintathu lesine zokubiza ngoba yinto eyintathu kwesine wathumela the bizizinyana efike kwakujulayo enyakeni emine ehlule wathi wathi cha isihlalo lesi yesakho kodwa kunento oyenza noma ikhuluma esine sesihlalweni yona lekhulumnyango wakho hamba uyebhizinisi wathi awungiyala mthini uzona bona kuhlaka wathi hamba wena kodwa nayo isizwe ndabhalela sona lo awuthi mselile lo awuthi mselile ngoba bakhona ukufika kuyangikhama manje amathusile umlomo bese ngivula gijima
uphendukiswe. Amen. Kodwa uma ungaphendukanga uthandile umakho. Uthi omunye umakoti uzobika umyeni wakhe ukuthi uyamshaya. Yathumela inkosi ukukhuluma kwaZaza Thembani imlando ngiyamazi inkosana. Bathi mayekhuluma abapolisa bathi ubaba ngehlelo iphutha. Wathi mayephuma nje abaphuma ngesangano laqala la igcine khona. Waphuma ngale kodwa ubaba sekungaphezulu kwayiso. Wathi sebemlele usebodeni nami uyathi sebewinkinga bantwana abathangele yakhe ngezulu siyotha bayibona sithathe idumo emhlophe leletheni yayisithi ayi kulukhulu kwashembe yayisithu yathi mathotebekade la kwaseJudiya ngisabenza lokuyenzela ngicela uthini elikhulu sabuya sathana kwakhamulo bayishesha bayishesha lendoda wathi nonke lokho wezinto yami befuna wathi shesha ndoda wathi sidibaniwe phi nawe yathi lendoda sidibane ngaphansi kwesimela kanjani phakathi kwamadothezwe ithi kwafika isizwe yami kwafika kanhlayisa kuba sebayangona yotsotsi ukuthi hase ukushaya ayibathayi bantu bekhulu isiyavuma kanti isitimela siyatha sihamba komrafu ngaphezu yayithethizwa singakamba sebebambele ukuthi bezivula awuyeke izulu yakithetha kanyawo zombili yasiyasithethe yathi wangi short mana phangaphansi ithi ngafika abazali uyabona umuntu uzona abazali bakhe abangasekho noma ngabe ubungabahlonipha abanyawo uma ngasekho ukuhlonipha kakhulu nakuqala ngoba usekubona nje lapha usebona nje iphutho engalona saphila uthi lo ngayibona isizedlula yena odebile nezesithingale phansi owathema iceda lapha beza laba babutha abantu babutha kamasaka sebephethe isaka beza lapha kuye basomutha wathi wavuka wamangenawo bathi kodwa kwenzenjani wathi ngicela nidedele ngonile bale bathi ngonile bona bema wake wasinda luphathe isitimela uyakhalisa yokuya ngezulu kuthi sishayela kabi isitimela ngiyofika ngedoda yabese yakhe umzi ngemali yesubsidy yakho umzekhweni awusekho wakuba wambulela lokho uthi lapha babakhe kufanele ekhanyasinyane bazositimela athi babona nawo mhlawumbe mfowethu sesiyabuye sitholubane bengabe sokula lokugcina noma unoshimbe besamazi wase uyabuya yakithima yathi njengamanje ukubukwela kini wathi kwela kithi kwaceza wathi gijima uyakhona uzogoba amajangana ulale bazokubulala ngoba sebakubonile ukuthi wena omntwana uthathe imali yakho wahamba wakwakho umzosekwenye kunesigameko seNdlunkulu Mathabela Samuel 2 Mathabela kijima sebaleke yabaleka kubeka yasi uDavide wathi kuye awesabanga nani ukwelula isandla
sakho umbulalo ogcotshiweyo kaJehova umuntu ogcotshiwe uDavide wabiza enye insizwa wasebiza ngensizwa uDavide wathi sondela uwe phezu kwakhe lombulelo yamshaya waze wafa uDavide wathi igazi lakho malibe phezu kwekhanda lakho ngokuba umlomo wakho ufakazi wakho wathi mina ngibulele ogcotshiweyo kaJehova. lesiyana inkosana lengane ngobasukuba ifisa ukubamba noma washela umfundisi siphuma Nkosi yamakhosi umbuluba nobaba bamkhulu bakhe ungenze shembe ngingabe ngikhuluma nabantu bonke ungenze Nkosi ngihloniphe impilo yami yonke nabantu bakho shembe kayisingane incane njalo Kena zonke emgidini ngibonge laba baganiso nakuba ngibone safana nengayiganisela bona ngoba umuntu ethegayi umfaniso uthe ngathi uthembi ngoba indoda siyamhithiza ayamqeka basagisa shebe bamlandela ukhumbule osekhaya lo baba mkhulu shembe si baba silaphumele singabefundisi silehluleke ngezibusiso zasezulwini sikwazi ukuthi sibambe nje amamiliyoni amancane asebona abakafuna imali masinemoto nje kube bengafendileni iphile ukuze mhlambe beyohlonipheka igama lakho Nkosi kusisikhulu kanjalo. Amen. Siyabonga mazamani sokhe umfundisi Nkosi. Amen. Sizobala inkonzo yesabata sesisabelo sikhulu washumabinani. Angathethwe kodwa umshumali mntakazi wasekalethi asola isabelo Nkosi. Amen.